नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे जोजलपा अले लसकुसा शान्ति व सद्भाव या नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुई नसिफती पी मेगाहर्ज छिसा थुगु इले नेनाचना दिगुदु नेपाल भाषा या लोक वागुमे ज्याझोले लसकुसा या नाचना जी रमा बज्राचार्य थौ शुक्रबार या दिने छित योगु अले लोक वागुमे नेंकी गुजे नेवा भाया संगीत खेले अपाला व्यक्ति पिनिगु योगदान या हुनी खस नेपाली भाया संगीत ख्य छिबेन अपो चहल पहल दुगु ख्य जुया चंगु ख तर बुलहु छगु भाया नीति धित्तु धिना हगुली थगु छे हे नेवा भ्या माके त झित ठाकुला झिस न्याथे जागु परिस्थिति न थगु मा भ्या तोते मजु थुगु खन यथसे छपु मेनेंके छंगु हिसी दुगु ख्वासोसो स मदन दिव्यम व तीर्थ कुमारी चोमी व संगीत राज भाई बजाचार्य अले मेचा रश्मि पाखे जक बचन नेन्यो जिला दिक्क है जुला फते जक बचन नेन्यो जिला दिक्क है जुला झझ ढाका या कना हे बाज थाका है माला बाज थाका है माला मैचा बाज थाका है माला अथा ताई मागु मरो चिताला चयो मजोला अथा ताई चिताला चयो मजोला निखा चला खाव्याता ताके मागु जोला ताके मागु जला ताके मागु जला छंगु
हिसी दुगु ख्वा सो मन जिगु सोते जुला मैचा नक्तिनी रश्मि मेचा पाखे राजभाइ वज्राचार्य चोसा व संगीते मदन दिब्बिम व तीर्थ कुमारिया सले छपुमे नेंका मेजुया हिसी दुगु ख्वासोया मन श्याम भाजु व थजागु हे ख मने भोखा बोम मेजुया ख दुगु थुगुमे दुथ्यागु ख मेगु छपु मे नेंके थुगुमे मतिनाया अन्ति मेचाकले दुथ्यागु मे ख लिपा नेपाल भाषाया संकिपा सर्ग मिला दुथ्या त दीप तुलादुर व सुकमित गुरुङ यासले गोविन्द मान व्यञ्जनकार चोयादिगु व इन्द्र व्यञ्जनकार संगीत तयादिगु थुगुमे जिगु मतिना छंगु नुगलेदु भाजु मेजु या मतिनाया छपु अतिक लोक हागुमे थुगु इले नेंके जिगु मतिना छंगु नुगलेदु जिगु मतिना छंगु नुगलेदु मनिया धुक धुक छंगु हे सासलेदु जिगु मतिना छंगु नुगलेदु मनिया धुक धुक छंगु हे सासलेदु हे 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 ला 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 ओ ला 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 मखन की नोका खोया है मखन की नोका खोया है मवन की पला दीना भी मवन की पला दीना भी जिगु मेखा छंगु की बातो मनिया धुक धुक छंगु हे मतिना झिगु जीवन या ओ मतिना झिगु जीवन या सदा ज्ञाना चोनेमा छगु है खुशी ते सदा ज्ञान चुनमा छगु है खुशी ते जिगु जीवन छंगु नामेदु मनिया धुक धुक छंगु हे सासलेदु जिगु मतिना छंगु नुगलेदु मनिया धुक धुक छंगु हे सासलेदु हे 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 नक्तिनी
यंका मतिनाया अन्तिमे चाकल दीप तुलाधुर व सुकमित गुरुङ यासले गोविन्दमान व्यञ्जनकार चोयादिगु व इन्द्र व्यञ्जनकार लसे हनादिगु थुगुमे न्यन्यो न्यने मगागु अपालमे नेपाल भाषा खेले सृजना जुगुदु जुया चंगुदु अले छगु पुस्ता छगु इले नेपाल भाषा खेले देछागुमे हाकन मेगु पुस्तान हाल आधुनिक संगीत व पहल नेंकेगु ज्यान जुया चंगुदु थजागु हे छपु मे नेंके थुगुमे नापा पन्न काजी साके व योगेश वैद्ययुसले छिस नेनादी थुंगुगुदु थुगु इले धासा प्रवेशमान साके यसले थुगुमे नेंकेतेना बासु पासा चोयादिगु थुगुमे लोक लसे हना तगु ख वा माया वा वा जिमथा लाछिवा जीवन खुशी चाचा हिलेवा वा माया वा वा जिमथा लाछिवा जीवन खुशी चाचा हिलेवा जीवन खुशी चाचा हिलेवा बखु कसमिता गोया जुएवा बखु कसमिता गोया जुएवा तेल कसमिता अजुकावा तेल कसमिता अजुकावा वाहिरा वावा जिम्थला छिवा झिपुक मिले जुया कुली छिलेवा झिपुक मिले जुया कुली छिलेवा कसमिता खुशी बोनेवा ताहा कसमिता खुशी बोनेवा एक कंधाला मीता दम्फो कैवा एक कंधाला मीता दम्फो कैवा वा माया वा वा जिम्थला छिवा जीवन खुशी चाचा हिलेवा जीवन खुशी चाचा हिलेवा कसमिता मिखा पिकेवा तिसा कसमिता मिखा पिकेवा सुला कसमिता सतबक जोनेवा सुला कसमिता सतबक जोनेवा वाहिरा वावा जिम्थला छिवा भाई कसमिता बैगा थेंकेवा भाई कसमिता बैगा थेंकेवा वा माया वा वा जिम्था लाछिवा थुगु अतिको न्याय पुसे चंगुमे थिथि कासया नान कया तगु छिस नेना दिल थौया पुस्ता मोबाइले लुइगु कासा तक्युंगु दुसा झिनेवा तेगु थुगुमे यत्ना तगु थिथि कासा न धनाउन अले तनाउन शारीरिक व मानसिक विकास या नीति अतिको बालागु कासा धया तगु थजागु कासा
ढङ्गु दुःख तङ्केत कासा हाक्न बितेगु झ्याके माले मेचा कलश पाखे प्रवेश मान साके असले बासु पासा चोया दिगु लोकलसे चिना तगु ठुगु मेन्यङ्के ढुङ्का आ गजल छपु न्यङ्के द्वारिकालाल जोशी स ओ संगीते भूषण प्रसाद श्रेष्ठ चोया दिगु ठुगु गजल थुली यो कि गजल मेचा पाखे न्यङ्के तेनागु ख गुलिना दुया गुधै गुलिना दुया गुधैगु हे दैव छ मनका दया बुफु कयंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु हे दैव छ मनका दया गुफु कयंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु बल्लया मलिका मदेक मामा छम बल्लया मलिका लुल धै गुभाव जुंका लुल धै गुभाव जुंका बलसी चुयत किंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु हे दैव छ मयंका दया गुफु कयंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु दया मछन्त यसा छ जिता मयेका दया मछन्त यसा छ जिता मयेका स्वाया सुभाष बेका स्वाया सुभाष बेका स्वापो चुयत लिंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु हे दैव छ मयंका दया गुफु कयंका संसार छ मयंका गुलिना दुया गुधैगु करुणा निधान धैता चुनचो मैं छगैबा करुणा निधान धैता करुणा निधान धैता चुनचो मैं छगैबा खन बैठ गुलिना
दु योग धैगु हेदैव छ्या मल्यङ्का द योग फुक्क यङ्का संसार छ्या मयङ्का द्वारिकालाल जोशी या स व संगीते भूषण प्रसाद श्रेष्ठ चोयादिगु थुगु गजल थुली यो कि गजल मेचा पाखे नेङ्का नेपाल भाषा या संगीत खेले छगु मु वंगु तिब एफएम रेडियो यहाँ बले जुल थ त योगुमे यने खंगु जक मखो मे हालेगु गुण दुपी संगीत व चुएगु गुण दुपिन आपाल पिलुवल उगुइले वहे इले छपु मे अतिक लोक हट नेंके ह्यांगु निभाया किचले होगु थोजिगु मतिनाया स्वा नवमानन्दर लसे हनादिगु हालादिगु ठुगु मे प्रगत मान चयादिगु ख नेनादिस ठुगु मे नक्तिनी न्यंका ह्यांगु निभाया किचले होगु थोजिगु मतिनाया स्वा नवमानन्दर लसे हनादिगु हालादिगु थुगुमे प्रगत मान चोयादिगु ख झी नेवाते थिथि सांस्कृतिक चलनिया कारण छम व्यक्ति आपाल गुण जाया चने चिउता तया मेहनत याइपी बहु प्रतिभा दुपी कलाकार पिनी गुज्या छित गर्बितिया थजा महे छम मेहलामी चोमी संगीतकार कलाकार
ख्याल स जगजग मखसे नेपाल भाषा या सकिपा खेले तक अतिक नाजाम रामकृष्ण खड्गी भाजुया मे छपु निंकेतेना हेलो कृष्ण थुगुमे हलादिम चोयादिम अले संगीत तयादिम वेक रामकृष्ण खड्गी खसा मे मिसा सन शिस नेनादी उगु स सरस्वती मानन धरिया ख नेनादी स थुगुमे गोपिनिया वसा खुया सीमा गे मते बांसुरी पुया मोहनिया न ठौखने मते गोपिनिया वसा खुया सीमा गे मते बांसुरी पुया मोहनिया न ठौखने मते ए कृष्ण छो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो छा छा यशोदाया प्रिय पुत्र छला कृष्ण भेटमै चिया क्या जिन कृष्ण छौ जीव स्वरे खन्न गुली जग पागु पुया नसा एका नसा छङ्गे नाचन काइगु ए कृष्ण हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो कृष्ण द्वापर युग या जिनला कृष्ण थो कल युग या द्वापर युगे जुगुली छ सक शाहे प्रिय मामुदु यासा न्यागु यासा सक्षा भगवान छ हे कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान छिगुलीला अपरम्पा छिगुलीला अपरम्पा हमा ख अछिम खुसा गोपनी दुमा अपरम्पाल खनी ख ख कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान छिगुलीला अपरम्पा द्वापर युगे मखु कल युगे बुयासो भगवान कृष्ण मखु आ किसन च जोयासो औ खुया नलकिया ककुई जोना दाई पुलिस थाना यंका छन्त लाक मन च्वाई ए कृष्ण छो श्रेया हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो छो श्रेया जिठे हातु साबरुली सकया सोई धोती चिम थाल किला सुन्न पत्यायै कल युगे छथे हैंडसम ये को हेदु कृष्ण है मागु धाहे दुन पत्या मसछु ए कृष्ण छरे छ हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो मा गोपिनिया वस खुया सीमा गे मते बांसुरी पुया मोहनिया न ठौखने मते ए कृष्ण सूर्या रामकृष्ण खड्की व सरस्वती मानन धरि असले रामकृष्ण खड्की चोयादिगु अले लसे हनादिगु हेलो कृष्ण मेन्यंका लोको हागु अले छित योगु मे न्यंको न्यंको ज्याजो ये इ कोचागुला चाहे मचाल थौया निति थुलिहे धागु इ तेल थौया ज्याजो पाखे न्यमी छित एको सुभाद्य छासे वइगु शुक्रबार धिनेसिया 12:15 बजे हाक्न छित योगु अले लोको हागु मेन्यंके त नाप्लावे आय निति बा पलखलिपा छिस था अपडेट नेनादी फै नेनादिस शान्ति व सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता 2 नसिफती पी मेगाहर्ज सुबह